Gospodin Ivanić bi ga mogao u tome spriječiti, onda njemu to ne bi ni palo na pamet da to uradi. Ivanić je rekao da nema mehanizama da se spriječi. Svak raspolaže svojim sredstvima, što biste rekli. Otkud njima sredstva? Ne mogu članovi predsjedništva imati sredstva i oni nisu majke Tereze da narodne pare, državne pare troše na takav način. Oni svoje odluke isključivo mogu donositi samo konsenzusom. A to što ima svaki član predsjedništva, to je u stvari ona vrsta komfora koju su oni sebi dali, dogovarajući se da svak od njih ima neku vrstu komfora. Eto, to pokazuje da su u Sarajevu iskočili izvan kontrole, a nisu ranije tako nešto mogli da učine, nije im palo na pamet, jer bi sigurno u tome spriječio odgovoran član predsjedništva iz Republike Srpske. Prema tome smatram da oni tu odluku kojom su neki sebi stvorili komfort da mogu da dijeli narodne pare kako oni hoće, na taj način treba odmah ukinuti i očekujem da gospodin Ivanić taj proces pokrene, a ako to oni neće učiniti, da on onda pokrene drugi adekvatan ustavni postupak na koji on ima pravo da povuče te poteze i da u krajnjem slučaju spriječi da sredstvima koje su naša sredstva i Republike Srpske se povređuju interese Republike Srpske, a oni ih povređuju na taj način što je jednom takvom čovjeku Izetbegović dao neku vrstu pomoći, donacije, grant, ne znam nešto.